Bana banzambi Nedisanga bokupetanga lelo wajalmingu wamatuku jikumi bate tutende banzambi mkuletu watu matuku jikumi angondeu komanda mtegete Kuti nabumba kuti fileni miyo yetu yonsu kuti mukalene Nemisuke yetu kati tutendele luboba Walubu anyuma uju tulonga luboba Eyo bana banzambi Nedisanga bate tukupetan lelu wajalmingu wangon amatukujikumi angondo mandam tegetewu umutaka man kufunga bate tukutendela nzambi mumokulu wetu wachiluba konsukunu nikalangana tujifilai ni mioyo yetu yonso fa tututendela bonso fa vambalu banyuma ujutu lombola ngasa ni jitalale bya kujitatu nzambi bikala netu mukutendelele kwetu mudine dia Kristo mukalengo wetu amen. Jani nji mwambi kafumbu mutamba mwambi wa mishoni ya kale akajibabi kila presbyterien APSM nunko twakafungu bakutendela nzambi wetu mumokulu wetu wachiluba Babantu bumvudidi anzambi mumokulu wabo miabi onsutu libatangalaka Nungu bamamanyisha mutu nabo mbwane tuibanye kukwabo tumanyisha bantu bakwabo bakutendelele kwetu kujalmingu ni kujalmingu miabi onsutu litwikalangani mutu jitwenze mwakadi Paul funjila bana babo bagadi kukwabo Mboye kubakolesha mudito buji jabu Ngubo mudi nzambi kayo kujumuka mwikale yeyo umwe Makelelele tone chendelele Ye udi nzambi di kayo kujumuka Nunku netu lombele babeji Fagumba ni chikondo Badi mubi nyongo felu Netu lombele jitu ngajetu Ni mukalenga wetu mene ni bami nyampala Neba sungu jibo ba tutubigila neba depite Banzambi abafumenshi nilunga nyi Mukulombolo kwa jito Tulombele bana betu bonso Mwabunu nuikalangana Badi batanga laga matengu amalo banai Bwa chance chanzambi chikala kunuti Nungo Gumbala kwa tetu kulomba nzambi Bwa nyuma ikala munga chumwetu Netu imba musambu Tudibama njibonsu bimpe Ujinomba makumianai netanu Musambu ujinomba makumianai netanu Ujuamba wane jitu ku jadisanga jitu jituikisha Tuimbai ne disanga bonsu
Eyo twakwimba musambu dituku jadisanga dituku ditu ditwikisha twetu mama na kwimba tulomba inzambi bwa nyuma wandi atulombole mukubalo kwa mukandi wa nzambi ne mukujungulula mene ne nzambi nyuma mene akangule michima ya bonso badi bateleja bwadi difete mwaba mundu ma michima yetu tulomba inzambi kudi tatu nzambi tatu wa mgalengo wetu Yesu Kristo ni tatu wetu kabidi tudi kumpala kwebidi bedi ngwalu bwa nchukondu chutakamana kufungane boko kutendelelo mokulu wetu wachilupu nyuma webe atulombole mukubala kwa mukando wa nzambi ne mukujungulula kabidi mena nyuma webe akangule michime ya bantu beba di batuteleje muchikondo echime ya biyonsu di bikalangana
Kangule michime yabo. Umvabudi jipeto mwabu mundu ma michime yabo. Ikala nzambu yetu pata kulomba nungu. Mudieni jakilisu mukalengo wetu. Amen. Bana banzambi. Le lunettes bale inverse umwe chanana. Mumukanda wa Yoel. Bedini mukanda wa Zambi wa mchiluba udi fadi beji didi nomba chinunu ne dikumini nai. Page 1014. Chinunu ne dikumini nai. Mukanda wa Yoel. Tudi tubala mun chapita mwisatu. Mun verso wanji wachitem. Tutubala mudina dia Kilisto mene. Ela idi yeji munkachi mwabisamba bia bantu ne. Long lola ibintu bia mvita. Bishai bena kitu. Bena mvita bonso baseme ne pabwipi. Baye kumvita. Ela idi yeji munkachi mwabisamba bia bantu ne. Long lola ibintu bia mvita. Bishai bena bukitu. Bena mvita bonso baseme ne pabwipi. Baye kumvita. Edindi dia mukale. Amen. Lelo tuni mwako bala mumukando wa mfalansi wa bantu muvubimpe son almidi tout Londres. C'est dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bana banzambi nsambe na kusotuimbe kabidi balba dije tu dito kubala préparer la guerre bamba bwane longolo la invita dije tu jalelu didi jambane biwa swajita lala longolo la invita biwa swajita lala longolo la invita mumokulu en falansa bambane celui qui veut la paix prépare la guerre. Nungu na kusutimba mu sambwe ukabidi utuvibimba lumingulu shale muntu jimusu jitalala ujo longolo la mfita bwalu bwa bena lukuna kabatu basu jitalala nash nungu ne tuimba musambwe u ne jisanga jonso musambu udi nomba makumwanda mutegete ne naitoku wimba lumingulu shale bumundi misambu ya bansantu bakale butuji nabo mbakuimba kubikondo byonso bititumana bidibiakan imba ine jisanka ni ngasi ni nyuma wanzambi mwabono nikalangan mutu fi wajitalala
Bana banzambi twakubala mukando wa nzambi muprofeti Yoel ujulo ni mei ajibuba mupeshe mukana mwandi wambane ela ji yeji munkachi mwabisamba bya bantu ne longo lolai bintu bya mvita bishayi bena bukitu bena mvita bonso basemene pabwipi baye kumvita na kwamen lelo di yedi misango ya bunye bantu badi baye wakula na shemu miyuki hadibu tumana na shababi kumambila batutu bigila ba journaliste misango ya bunye numvu bamba bwane. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Nungume mena guwela na menshi ngambene matugu amene mushindu ujimalu ajapita kwetu ku Kongo. Tumwana baluishi badibika la batubunda bunda. Batuge bilumbu katu ibaso twetu bilumbu. Twetu tuke bajitalala. Kadi
bendanu batu sonsola mbwane ba mwane mene mwabo tudibi manyine bukola kai mene butu jinabu kikai na gwamba meme nenangu ne tubanyana diyedi kabidibwa kukolesha mukelengu wetu wajitunga kumoyo bwalu bwa mumiki yaya bubwa kukebe jitalala bumutu akumona mukelengu wa muangola muba kuwisha mwaba umwe ye ngutu ditubikele bomu mugando wa mata wamba ne basungi ba bantu badini disanka ba bobo ne babigidi bone mbana banzambi ba kumona twetu bena mukelengu wetu ne mukelengu wa bena mutumba bwalubwa twakumone bimpe ne mesu ne bantemu bwana badi babunda bana babwene Kongo babunda mukelengu wetu bwakaikadini ditalala ne kulombolo kwakane nungu bwalwebu baka bikidibwa kudi mukelenge waku Angola malu atuditumwa ne mbutu dinabu mbwa kuishi bwa ditalala dikalaku basongi ba bantu barini disanga bobo ni babikidi bone mbana banzambi kadi mumiki ya buto kumva mukelengu wetu waditunga Felix wambidine bubi kala bu badi batu sonsole misangu yonso batu ke batu lumbu nungu butu dinabu mbogu ye mumvitas bwalu bwa tuditu kebe ditalala kadi bantu kabena basu ditalala ejinanshu nungu mutu di basu ditalala mbimbe mene bwane tuye mumvita mbwa ditalala jimwene ke munka chumwa mwetu anyi munka chumwa ditunga munka chumwa bana ba mwene Kongo amu mutu akumvu nungu nagulu kusoma na kwama ne bwalu ebu bijibigana koleshika bidi kumoyo bwalu bwa ki malu adi mabanga katataka mumuganda wa nzambi badi bahamba butu dinabu tetu bambi mbwa kusonsola kuleja munya ki mushindu akadi misami kwa buyakale batula banu me ya nzambi ni manyi bwa batu bwelele bwa kutu kwa atamubufika nanshi mvita itu jinayi idi mikole idi bisamba biabungu bidi bikale bitulwisha basokoma mu nyima mwa batu ditubigela mbene mutumba bwalka tona banji kumona mwana mukese wamba muntu munene mukulumpane dingu tuta jifi numayene munyima mwende mujibilobo nungu bwalwebu na gwambe ni na shibilobo bikala bijiko mbantu baditumana mbena lukuna bedka bayibasu mwana wa mwene Kongo kala muditalala bedka bayibasu mwana wa mwene Kongo asoma mubuloba bwende ne disanka bulele to bamanye mabanja tujinawo adi abunyi kadi tumwa na munda mwaditunga bantu bikala bafel baloba ngata mabanje to bayina ukukwabo matunga magwabo asanka kadi usana mwana wa mwene Kongo wende mubuloba bwende bumuntu jumubufika nunguba bwalwebu mukelengu wajitunga Felix kakusuna anshubwalbwa kachuwanga tubukelenga disanga diende dishinga diende ndidi bwana twikala ni ditalala mubuloba bwetu tokubona bantu batubunda ngwikikai tokwambane jije tujinadi didi mwana wa mwene Kongo yonsu mokukwata njane nenanu jifikisha kabidi kujumukalenga bwantu tungole shikumoyo biwa so ditalala longolo la mvita. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Bana banzambi dije tujalelu didi jambase biwa so ditalala longolo la mvita. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Mvita mene nchini. C'est quoi la guerre?
selon la Bible. Mvita nchintu chijiba kwa baba mona bwa se mushindu wakulwanisha bubi kao. Ne bwa kukeba jitalala bupole ne bwa kane. Bwa kukeba ditalala bupole ne bwa kane. Mumukanda wayowele tokubala bamba ne publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. C'est quoi la guerre selon la Bible? La guerre est donc considérée comme un moyen de combattre le chaos et de rétablir l'harmonie et l'ordre dans une nation ou dans un pays ou dans une maison, dans une communauté. Biadisana chisamba ni chisumba njitunga bwane. Katwene baso anvita tudi baso jitalala. Kadimisangu ya bungi bena lukuna batu anu balobo kunu sonsolo bwa kumonene no jini bukola nkano nabu bikala kanu nabu bajiba nu nyenga na shibintu bienu bajimo kwante na shibulo babwenu babwele na shibanga tabakashini bana bayenabu kubufika bwalu bwa nujinu ke bajitalala kadibikala ne bo bwa kujisungila bwana nulama bulo babwenu. Uji utuma bantu uji nzambi utuma yowela wamba bwana ya wambila bantu. Publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, veiller les héros qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Tanka fumbuju wamba nansh. Ela ji munga chumwa bisamba bia bantu ne. Longo lai bintu bianvita bishai bena bukitu bena vita bonso baseme ne fabwifi baye kunvita. Wambila bana urambila yowela ne ambila bana babisamba bionso biayiselele bajilongo lole baye kunvita bwalo ba bena lukuna bakaji basuku babwelela bwakubanyenga buloba bwabo kubangata na shukwe nabo kubufika kadinzambi meso andi akaji kujibo. Kibol gai mumugando wa misambu ujuba bigila bwana pusoma misambu ya Davidi mumugando wa nzambi wa Muachene Ebel. Ujuba bigila mu français Bible hébraïque. Balui shibalele laba mukalenga wa bena iselele ani bakalenga ba iselele. Bena iselele bakaji baba fanikisha buba demon satan mene. Mbwala butudi bietu tumane twe tu bena chikondo echi bana ba mwene Kongo. Katu ine mpata turiba mwana mukalenga wetu wajitunga muntu uji mujifila mubyanze byanzambi wenza malumimbe bantu kabayibi taba bwalu bakwabo bajini bubi bena mutumba basokutubwelele bokumuluisha bwakaba mwenye mushindu bwa yeye kamanyi mushindu uji mwakulombolo jitunga netetu kabidi bena Kongo fatu jitumona bena lukuna ba mukalenga wetu tujitu bafanikisha kabiji bubantu bademon bantu babi badikaba yibaso jitu ngajetu dikala ni ditalala tujitu bafanikisha kabiji mushindu bununku. Qui veut la paix prépare la guerre. E ujimuso ditalala ulongolola vita. Tuditu mwana bwase kulongolola kwa vita mbwa kuikala ni ditalala bwalu bwa kale na shomo mukanda wa nzambi uju ujadika ujula bana ba yiselele bwa bajuka kulu balwanga ne bwa bikala ni ditalala bwa
basungi la buloba bwabo. Jija mu profete Joel jija mushinga mukole bwa bikondo byons. Na shabitu ikala katu yibamanye chaka jiyene chikondo chaka jiye. Na shabitu ikala katu yibamanye bwalu bunene mene bwa kamutumina bo kadi butu jibamanye mbwa kwela ilubila munka chumwabana bayiselele bisamba byonso. Bwalu bunene bujiye wamba mu profete Yeshai mu profete Yoel. Uju uleje bwaji tukuji kale mukalenge uleje bukole bwandi kudibana bayiselele. Mu profete uju uleje bwase bwimpe ne buchumu ne bubi. Le bien portera sur le mal. Mu prophète uju leja makokanga na adi pabuloba bukole bwimpe ne bukole bubi bifila kana makalenga bisambe bya bende force étrangère. Ngaba bonso badi iselele ne bwakulwisha bwakulwanga na ye bwakulama ye buloba bwabo ne bwa yeye kuikala ye ne ditalala kujinzambi wandi jiye didi mwisha muntu yons bwase anukuluse lwa nzambi kansunga ne lonji lwa bena lukuna nebi chimunyibwe dikwabo jituku bwalu bwa nzambi kena ulekela bantu bandi. Nungu bwalu bunene butuli nabu mwabe mboku mayene. Mbwa chinyi muntu jukebedi talala ujini mbwa kulongolola mvita. Muntu jukebedi talala ujini mbwa kulongolola mvita mbwane bamunemeke. Bikala jitunga jebe bantu bajiba kubunda misangu yonso. Wewe mutangile ne mesu bajiba kumwenena. Nungu bidi bikengele bwane fadi ukebe ditalala wikale mulongo lole masala ye bmbwane fadi masala ya bene lukuna balwe wewe ne bebwalu bwa fadi utekemene kuji nzambi na kulwile mvita. Nzambi juambile mu profete Yoel ele lubile munka chuma bisambe bya bana ba Yiselele. Bwa bana ba Yiselele batume bajilongo lole bwa mvita. Bwalu bwa bena lukuna bajibe labifangu bwa mushindu wakunu bwelela na mushindu wakunu nyenga buloba bwenu bunu jinabu mbwanwenu kujuka nuluanga nemvita nusungi le ditunga jenu tudituma na mukalenge wetu wajitunga wakwela matuka mashala panshapa pakwa kulayi wakubikila bana baba lumene baba kajiban songa bachidini bukole badini bukitu bwaba bwele kubusalayi mbwaba lwangene jitunga bwakulama jitunga embubanji bwakadi nzambi mupeshe bankambo betu butu jini bwakulama bwalu baji muntu ukebe jitalala misangu yonso umwana bwane we uju ukebe jitalala uju kumwana bumuntu patufu kadi bodi nabo wikala mujilongo lole ne masala yebe mbwa paji ulubo kukuteta bwalu we ujindi tagemene kudi nzambi na kulule malu kena patuma mumitu yetu mbwalu budi nzambi ujuka yukujumuka nzambi wakaji kunye uchiji kunekala kutone chendelele nzambi wakutuma mu profete Yoel mbwa ye ambile bisambi bya bene Yiselele mbwa bobo bikala habwifi mbwa pa di bene lukuna balubo kubaluisha ba mwana mokuluanga na kadi nzambi wakadi nabo nunguji ye di lwalu kutu di twetu mwana wa mwene kongo yons mwa bonsu nu di nunui kalangan
nuvuluga bwana nzambo kunufa bulobe bumbuloba bupiani bujimunu fesh nuvuluga bwana mabanja jimunu fesh nanu kongo bwana chikondo chikwabu ne chikumbane batu akafeshe biabungi netu balomba biabungi batu akafe bikese netu balomba bikese ne biabungi bino akanu fesh no akenza na bichinganyi nungubo abwalwe bu nulame jitunga nulame bubanju bwakanu fanzambu wenu nungubunu jinabu nujumwa kuibanya na matunga makwabu kadika bena mwakulwa bwakunu enzeje bwanwenu nuikala bafika baba kwabu nanj. Celui qui veut la paix prépare la guerre. E uyonso biwaso ditalala longolo lanvita. Mukalenga Felix nzambi ni ikala nebe. Udi musungule wa nzambi nzambi wakukusungule buti nabu mbokukulombela nzambi. Babungu ni bamba nituli ba fanatique bungu di chilele cha bana betu bakwabo kadi butu di nabo mbo kukulombele bwalu bwa mujimu wetu. Tulombele bana ba mwene Kongo. Bunu di nabo mbo kulama bunene bwa jitunga jema. Neto amba muchuko so mumogulu influence boku ko subo ababa di kaba ibumva. Le message qui veut la paix prépare la guerre. Le bien emportera sur le mal. Cette mise en scène illustre les conflits qui opposent dans le monde les forces du bien et les forces du mal. Les nations étrangères représentent ici tous ceux qu'Israël doit combattre pour préserver son intégrité et demeurer fidèle à Dieu. Ce tableau envoie un message sans équivoque. Grâce à Dieu, l'injustice et la méchanceté seront un jour vaincus, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu qui a parlé aux prophètes d'Israël, et c'est le même Dieu qui parle dans la bouche ou dans les bouches de ses serviteurs congolais aujourd'hui. Il nous a donné notre patrie. Et nous pouvons toujours préserver avec force, persévérance et préserver l'intégrité de notre pays et demeurer toujours fidèle à Dieu. Que ce message vous réconforte davantage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu dit de nous collécher, de nous samba. Mudine ja Kristo mkalengo wetu. Amen. Tulomba nzambi. Prions. Tatu nzambi twasikidila bwalu bwa uju tuyishe mubikondo byonso udiku bakutu sonsola. Bwalu bwa kakwena bwalu budi mwene Kongo udi mutanga lake kukwabo butu ditwetu bonska tuyi tutegante meyetu bwa jitungu jetu tudi tumana ni bena lukuna badi batu sonsola anumbwa ne tulwanga na mvita kadi twetu di baso ditalala anwewe nzambi wakwambile profeti Yowele mbwambile bana ba Israel bajilongolo na shibikala badi bakeba ditalala kadi bajilongolo le bokulwanga na bwalbwa mwene lukuna katumanya bwimpa bwa ditalala nash nungudi dilwal kutu diba kutu sonsolo kabidi mbwana mwana mwene Kongo buti nabo mbaku jilongolo bwa mvita na shibo bitu ikal tutu kabidi ditalala nyuma sonsolo michime ya banson ne ba son ngaji babu mvudi bikele jamu kaleng wetu baye mumujimu wabusalai okulamjitu bwa tutumo na yiselele mene uti twamu chisambi chisunglo gudi nzambi songal me yonso budinabo mbakuya ubusalai bakwenzela mbelende mujimu ngubo bwalo ebunzambu wetu sonsolo michime ya mwana wa Kongo bilon shudi bikele jamu kaleng wetu tudushe mkaleng wetu munda mwa chanzi chebe bwalo bwa bena kuna bajiba funa mumi ijima tetu katwene baba mwana eji di jifa juwa kupa mwana wa Kongo
nungu tutumulombele mba wo mulamu ni ba munzu mwandi ni mwene kwandi ni bana bandi ni mamu mledi mene ba bakulwana vitei ni kole ya budi kadidi ito etu bina kabidi na babonso bakuita buji mvite bakuilwanga na kule ne pobifi tulombele mwana wa mwene kongo yonso mabudi wikalangana wabeshidiki muchimo wadikima enji konje tudimo kutabala kutulu balu bwane tudisanga na mbufika bwaba kwabo netufange makukumba jumulai wakatushila bankambwa bwana tulama buloba bwakatupesha zambi bubu banju bwetu tutulombela babonso badibika la munzu buyampitaji batubike mu mukalengo wetu bulele ba munganga badibondo fa kadiwe ujonda fa chance cha bukol bonzambi ufile menjo kudi ba munganga ba bobo bondo fa bantbe tutulombele bagaje ba mulu filin bana banshini bantu banunu mukalengo wetu ubasambe bwalu bawodi musambe mulelele tutulombele bana betu bajikwesete munya babanda butuku bafweka anubwa mikuma ya bingoma kabayi balala kibalu kay mukalengwe wa kujile wa mbabwane nendi sana nje mukalengwe wa kongo anufika lusekelo wa esta tukal njitalala tulombele masala yetu akushia bagaje babu ni bana babu bakwenzele jitungu mudimu ubalu ile mvita mukalengwe wetu bumwaka lwili beni iselele balwe ujuto sonsolo ambene juka inu luanga ne bwanwe nusungile jitungu je task diltato tutulombela basungu jibube ba député ne ba sénateur mundu ma chance mtuba shekudi bulele tuba menye bwane mabanja fa buloba ne kufila kana kwa nkwasa sami kwa kujuku tapulula bantu bakwa bafendanga na patufu kadi ba fomoyi bwane ba kusungu jibo kujibantu mba bakwila bantu nonko filamenju mimpe ni longen luimpe kudi basungu lebetu ba sénateur ba député ba bikal muchuma umu batum kaleng wetu pande kumakasa mba kumbaje lumonu luandi lututubikele vision ba ditu ngdi etu dikal ditalala de budishe kamenyu ba chendele ba famejini lungenyi ba député ne ba sénateur banangangane bumtogu ishimisango ya bungbane tukale bam bumo kutulombele Kristo taske dile tato kudi babungi batu dikatu batele muchikondo echi batu di bafo moyo kadi wewe di mumanyi menjetu tokulombele bakaje bamulufile bana banshi bantu banunu bonstu batekamnu machanche ne bena kongo mya bionsu di bikalangana ne bambi ba nzambi muchikondo echi tudindi sanga bwane badi bayishime ya nzambi akutabajinao mwana omweni kongo kome subu amun bulelela tanju kutangle malu apa buloba ditunga didi nzambi mutupeshe bulele malu amujulu tulomene adiko tuenza mudichene jawo wenzambi ikala nzambu yetu tukalbana beba itabuji dibana shijetu katata kujiye juma nyuma kuno lama bwana no kanulenduki ne ujuma kuno te kumpala kwa butumbi butamba bunene ne disanka ditamba bunene kanu ichilem kudi nzambi mwefele musungidi wetu bwa Yesu Kristo mukalengo wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonse ne katataka ne chendelele amen yepa wetu anulame anusankishe yepa wetu anulame anusankishe
Kenane kwa kunyemela Banako Diga wewe Yepowa Jibwedani Yepowa Mabuani Zambi Kuleto O Zambi Kuleto